Halo, dragi, iskreni srdačni pozdrav od tata Čašije, smrdljivog kokšara. Evo, babo mora da promijeni stajalce, koke su otežale, pa pucaju oni štapovi. Evo, znači, ušao sam, vidiš, malo ove ivice sam stukao, vidiš, gdje će one stat nogicama svojim. A ova mi je ovdje letva, frš, i pukla mi, ja nisam stolar, jebajga. I sad da idem u grad radi jedne letve, radi 2,20 marke, pa sam ja to nekako, ovo će biti na unutarnjoj strani. Sad ćemo mi ovo unijet i hajmo da unutra postavimo ove stajalce, da one izvadimo i da ih malo raširimo. Zašto? Zato što sam primijetio da je jedna pukla, non stop mijenjam, a kažem vam, kokoš je ptica, slušaj, i svaka ptica, ona hoće da je gore, ona neće dole. Znači ja sam godinama, možda jedno 20 godina, možda i jače držao kanarince i znači neće kanarinat, 2 prečkice i jedna na vrhu, on uvijek zanoći na vrhu. Ako ti ptica zanoći na podu, znači hand, isto recimo kao što sam rekao za kozu, kaže koza krep, gore rep. Znači sve dok je rep u koze gore, pogotovo zavijen, znači nemaš problema, koza je zdrava. Dok ona pođe oparati rep, ispuštat, nema od nje ništa. Tako i ptica, znači koka, ako ona u ćošku, slušaj, i ako ona uvukla vrat, a vidim dosta kod ljudi da je uvukla vrat, nije to dobro. Sad će stručnjak, ovaj moj padavčar, da vidi koje je blato, a kako je unutra. Mijenjaj piljevinu, mijenjaj seno, defektašu. Ako ti Ibrahim kaže, sjeno kad bacivaš, one to jedu. Znači one to jedu, sjeno to jedu. I onda nek par puta uđe mokri noga, nek se pokaki, znači pođe to trunt i to je podložno bakteriji. Ja ne stavljam sjeno, a ne stavljam ni piljevinu. Ja stavljam striktno pšeničnu slamu. Sad ću vidjeti kako je blato, pa vidjet ćemo unutra. I meni ne pelju se jaja, ne brišu se jaja, ja nisam nikad volio stručnjake. Znači, radi sebi, radi kako hoćeš, a pusti mene. Hajmo. Vidiš stručnjak, ogromno je blato. I ovdje nakupi se dosta blata. Zašto sam ja ovo ostavio? Zašto nisam samo ostavio ovdje, evo ovdje vidi. Ovdje vrata sa lebrtima i tamo. Ne, ovo je predsoblje gdje se najviše blata nakuplja. I ovdje je bila još jedna prečkica, neko je mlada odvalio, znači mali ulaz. A zašto? Da ona ovdje, da ne ide ovda, nego baš mora ovda ući. I ona tu otrese i dosta blata tu i bude koje ja to blato povremeno skinem. Zašto? Da bi bile čisti noga unutra i da bi bila gnjezda čista. Znači, vidiš li stručnjaku i nemoj vas, meće se kurac. Znači, ja stavljam slamu, ovo se redovno čisti i sad ćemo ove ćemo prečkice skint i malo ćemo raširit. Zašto? Vidio sam sinoć da mi dosta i zanoći na podu, a nije dobro za perat. Pogotovo, rekao sam, kad je hladno i kad kokoš izađe, kad malo ima snijega, znači na jednoj nozi stoji, a jednu digne u zrak. Zašto je digne u zrak? Odnosno digne je pod perje, jer ona tako grije. Pa kad je zagrije, onda je spusti, a onu drugu digne. Znači, dole je beton i kad se koka nahladi od zebe, od nogu, nemoj se nadat jajima i nemoj se nadat jajtu. Sad ćemo, slušaj, prvo ćemo ovu gore mlada zašaraviti, vidiš ovu prečkicu, ovu sam znači džaba prečkicu stavio. Ova prečkica će ići vanka i poredat ćemo ove fino razmak ćemo staviti
30 cm razmak i ne treba, znači 30 cm razmak i malo ćemo nakositi. Da je Bogdom letva od 3 metra, a nema, nisam mogao naći i ovu sam teško našao, pa da ide odavde do kraja. Ovu bi cijev osjekli da im više stane, ali nema veze, ja mislim da će i sad više stati. Sad ćemo mi to da zašarafamo, kad pošarafamo, onda idemo gore malo piceke da vidimo, ima nešto piceka u inkubator mokri, da i to ugasimo i da koju riječ kažemo, a za sad toliko dok mi ovo ne završimo. Evo dragi moji, sastavili smo stajalce, sad su stajalce čvršće, bila mi je ovdje dole pridnu, jedno 20, pomjerili smo malo gore, znaš, a ovu smo gornju nismo htjeli navrh, pošto se one neće gore zavlačiti, dobro je. Znači malo je sirova ova daska, se ona osuši, to će speć, nećete moći makijeti. Evo vidiš ovdje, znači stajace i nisam mogao naći letve, idealno mi je bilo od tamo mreže pa do gore zida, 3 metra. 3, 6, 9, 12, 15, 18 metara. E sad, ja znam koliko treba prostora jednoj koki mojoj. Jedna ne ide isto komada na 1 kvadrat. Eto, ja ćemo moja domaćica Mehurka, ne mogu sam, kak ti nemaš. Prvo razlog što ja slabo vidim, tek što me to pošaraku. Ma nema, ne vidiš, nema šanse. Evo, znači ove su im rafe, tu ona stane i šta je čudno, sve koje se tu poredaju, sve gledaju ka vratima naprijed. Znači nikad, nijednu nisam vidio da je okrenuta tamo. Kao čovjek, kad mu nešto nije jasno, kad napne nosinu, onda ovako obara pogled i tamo gleda negdje u pičku matanu, pravi se da te ne vidi. Znači životinja te gleda u oči, gledate u facu, kao i pas. Kaže, pas ne razlikuje boje, ne vidi konture lica i vidi samo crno-bijelo, a domaćina ti ga gazu, vidi ga samo kao siluetu. I znači, kad prilaziš psu, bilo kojem ili svom ili nekom, znači pas uvijek te gleda u oči. Uvijek te gleda u oči, odnosno svaka životinja te gleda u oči za razliku od čovjeka. Ja opet kažem, od svih, nema šarafa, sve što mi ovo nabavio, od svih životinja ja najviše mrzim ljude. Gledaj ti ovdje, gužve u kaznenom prostoru, gledaj. Evo vidiš od defektaža da je čista slama. Evo. To koke unesu na nogama, jaja budu prljava, ja svaku noć brišem jaja, znači svaka jaja su obrisana, nisu oprana, nego striktno su obrisana. I ne treba meni stručnjak, meni treba mušterija gdje ću prodat. Ova je sedmica bila, hvala dragom Bogu. Znači ovu sam sedmicu zakucao, 510 sam jaja isporučio od ponedjeljka do nedelje. 510, od toga dvojica slagala, trebalo je u ponedjeljak ići, pošiljka, ali slagali su. Nema veze, ako neću, hoću, ja ne molim nikoga. Idemo sad malo gore u inkubator, da vidim ta pilat i da malo pričamo o picekima. Evo, znači završili smo kokama, moram se skinuti, prlja sam košćene. Završili smo kokama stajalce, sad kod piceka. Znači danas je picek ima treći dan su dobile to što treba i ima neđe 5. i 6. dan nešto dobiti. I znači subota će imat 7-8 dana, tu je nedjelja. 8 dana, 8-9. Znači za vikend će imati 8-9 dana i već mogu se preuzeti. Sinoć, naime, jučer smo izgledali nakon 2 dana, odnosno 53 i 4 sata, izgledali smo piceke, nešto što je bilo mokro, tu smo vratili ponovo inkubator, međutim, kaže, sad ima još neki izlazi, koga jebe, ja moram to gasiti. Sinoć, znači, kad smo jučer ubacili piceke ovdje, prvo smo ih bacili tu, međutim, izašlo je dosta piceka, pa im je bilo tijesno, pa sam ih prebacio vamo. I stavio sam im ove 2 sijalce po 175 i stavio sam 2 sijalce po 100. Međutim, vidim ja da oni pijuću, vidiš kako sad slabo pijuću, a što? Dobro. Vidim ja da oni pijuću, znači nije nešto dobro.
Međutim, kad sam tu i došao da obiđem 7 komada piceka je uginulo. A što je uginulo? Uginulo je na hladnoći. Da sam ja njima morao iz kuće plinsku bocu donijeti i ubaciti ovdje grijalcu. Znači ubaciti grijalcu i staviti samo minimalno plin da ide. I nije bilo dosta plina u boci. Bilo je me strah u toku noći ako nestane plina da neće se nahladiti, da neće ozlijeti, da neće polipsati. A drugu stranu bilo me strah, ovo je od drveta. Može se ne da Bog zapaliti sve, pa kuću onda. Znaš. Znači cijelu noć smo mi ovdje dežurali, skakali, obilazili i jutro znači pred samo svitanje otišao sam da donesem još 4 velike sijalce. I onda sam izbacio ove dvije, ovo je po 175, ove su po 150. I ubacio sam 4, vidiš. 4 sijalce sam ubacio i grijalca je radila. Međutim, sad kad sam tu, rekao da probam da ugasim sijalcu, odnosno grijalcu, vidim da to pije vode i vidim da su oni veseli, da jedu. Malo mi se vamo nešto grupšu, nema veze. Sad ćemo taj inkubator ugasiti i ubacit ćemo im i 5. sijalcu. Slušaj. 428 jaja. Znači ja ta jaja sam mogao prodati po marku i pol. To je 642 marke. Požderali su mi jedno 40 maraka za pola mjeseca. Požderali su mi jedno 40 maraka struje. Faktički to je 700. Znaš. Onda idu vitamini, lijekovi, ide koncentrat, znači i mnogo što šta. Cijelu noć igranje, plin, znači plinska boca je radila cijelu noć da bi se ugrio prostor i onda on meni kaje more libro volko, more libro onako. Znači nemoj me zvat, slušaj, poštedi me, to je moje, prošli put je bila cijena 4 marke na više 3,5, otišla su pila malte ne sva jednom čovjeku. Pretprošla tura, mali titan lego, sve što je izašlo, otišlo je malo mirzi. Znači, nemoj me pitat, slušaj, to ždere, slušaj, treba tu i sredstava i živaca. Mene želudac pošao Bog da sam morao pot 5 mg na japaurin. Zašto? Zato što je, slušaj, to je meni puno. Ovo što je uloženo, puno. Znači, ja sam jaja mogao prodati kako sam htio. Sad sam tole rekao, ove sedmice je 510 jaja prodato. Znači, sve zna gdje je koje je otišlo. 510 jaja. Prošle sedmice je otišlo 265. Evo, imao sam za ponedjeljak turu, Sarajevo i Zadović, međutim, ljudi se nisu javili. Ja imam običaj reći, ako neće, hoću. Ako sam ti ja rekao, javi se tad i tad. Znam zašto sam ti rekao, znači, kad ti kažem javi se poslije 19 časova, dok ja ne poberem, dok ne vidim na čemu sam. Ne mogu ti ja dušu unaprijed reći. Slušaj, ne mogu unaprijed. Nikome ne ostavljam, ne uzimam rezervacije, ne uzimam narudžbe, znači, kod mene je striktno ko je jamio. Ali ti ja kažem, javi se u nedelju i ti se ne javiš, ili u subotu i ti se ne javiš i zoveš me nakon 2 dana. Slušaj, nemoj me zvati, znači nećeš dobiti. Zašto? Zato ne obećavam nikome da ne bi se stavio u situaciju da nekoga slažem, da mu ulijevam lažnu nadu, a tako ne bi želio iko da mene slaže. Znači, možeš me jednom slagat i više nećeš me slagat nikad. A u naredno vrijeme iće jedna priča o, pod navodnicima, prijateljima, o lažnom prijateljstvu. Znaš, kad si s drugom, jaranom, prijateljom, friend, brat, pičke, matane i, slušaj, od kojih se najmanje nadaš, on te zajebe i ujede te za srce. I onda, slušaj, kaže čovjek, jebote Ibru, od svakog sam se nadao, samo od njega nisam. Nisam znao da je takav. Slušaj, on je bio uvijek takav. Uvijek je bio đubre kako iz one stvari izletio. Samo je to vješto prikrivao. Vješto je to, temperatura pala, gasio se. Vješto je to prikrivo i lagoti. Znaš, a koš da vidiš ko ti je jaran. Sam ga izgotivi, slušaj, izgotivi ga i para mu zajmi. I samo će se kazati. Nebitno, o tome ćemo drugu priču, a sad idem ja da povodim ove svoje piceke, znači, pa će ti vidiš kasnije šta je izašla piceka. Znači, piceki, babe su piceki do 7 dana, 7 do 10 dana su 5 maraka,
naredne sedmice, svake sedmice ide po marku i po gore, zašto? Marka je ova vreća, kila koncentrata, znači marka je, koliko pojedu, toliko oni raspu, znači svake sedmice po marku i po, nakon mjesec dana, nemoj me pitat, nećeš kupiti, jednostavno ja neću prodati. A moj jaran Mensur Ganić i ovi mnogi stručnjaci, kaj može libro inkubator u sobi, ja stavio dobro, ja kajem ne. Pa Kalimero da bi radio mora biti sobnoj temperaturi, mora biti u sobi. Ja ne, a zašto ne? Rekao Mensure, samo će se kazati. Evo, znači Mensure, kad bude 22 dana i 3, kad povodiš pilat, pa ostaviš još jedan dan da se osuši oti, vidjet ćeš koji ćeš smrad u sobi imat. To je nesnosan smrad. A sad idemo da vadimo ove piceke, da ih prebrojim. Ima i ovdje dosta. 2, 3, 4, 5. Samo sam karton, nemam u šta jebati. 6, 7, 8, 9, 10. Nema, moram u karton, ne mogu, moram uništo mlata, ne mogu. Evo sam da ja otrpam ovdje, znači šta je izašlo, ima još izlaze, ja ne mogu čekat to da meni struja gori radi 2 pileta, znači nema smisla. Šta ću mu ja, brate, šta je radio 20 dana. Znaš, ima možda mokri, ali šta ću ja, brate? Ovo sve što je mokro, rekao sam, to će uginuti. To ne može preživiti, pogotovo u ovoj masi ovolikoj. Moram ovo, ne mogu, znaš šta je, boli mene ruka ova bolona, lijeva. Evo. To je to. Vidiš ovo. Ja sam ga to vadio, to je ono što je speknuto, vidiš. Ono neće preživjeti, znači nema šansi. To je ono što sam ja, što je bilo zapeklo, znači ono neće preživjeti. Ono neće preživjeti kokica. Vidite da je kokica, neće preživjeti, nema šansi. Op! Neće preživjeti, nema šansi, eto. Znači, ima, žao mi, ja ću, ono ne može preživjeti. Ima dole 1, 2, 3, 4, 5, 6 ugaženi ima, eto, 6 ugaženi ima. Znaš, i onda to smrdi to, ne možeš ti to sve držati. Sad da ja njih spustim ovdje. 2. Soja. Trideset ovdje. 30, 32, 34, 36, 38, dobro. To ti mokri što su bili, eto ih, 38, ja da ovo vratim, ti moraš slobodno. Da im dadnemo
ovu čarobnu vodicu. Bježi, visio. Bježi, volon. Medide. Ne da se skloni jebao mater ispod. Neće da se skloni ispod, evo i piju vodu frišku. Znači, juče su dobili šećer i dobili su neke preventive. Taj šećer ja inače običaja, takav mi običaj dajem da taj prvi izmet, taj crni mekoni, da izbaci, da se očisti, da mu se, to je inače ljepljivo, slušaj, to je ljepljivo i to je donijelo iz majke i onda se zalijepi na crticu i onda ovi ostali lete čopaju i prokrvare i pojedu ga, znaš. A što ga pojedu, znaš, ali kokoš, ako se na nešto nauči, ne možeš je lako odviknuti. Evo ja imam neke koji izlaze, znači ne možeš je zagraditi. I kad je utjeraš, slušaj, otvoriš je vrata i ona sa 100 metara zna da je izašla i zna da gdje se treba vratiti. I ona uđe, nemaš problema nikak. A ona koja je prvi put izašla, rođo, po sat vremena i ganjaš, ne možeš utjerati. Znaš, a ona koja nauči, nemaš ni problema. Evo, znači, picek je ovdje. Evo vidiš ti, rođo, 4 sjelce po 150 vati. 150, to ti je, slušaj, 300, 600. I jedna od 175, računaj koliko je to vati. Znači, 4, evo i, 4 po 150 i jedna od 175, ova je puna. Sad računaj koliko ovo struje, evo, koliko će to struje požderat. Koliko će to struje požderat. Slušaj, računaj koliko će struje požderat. Ja neću da lazim, znate koliko ona pojede, slušaj. 300, 600, 775 vati. 775 vati. Ja neću da se pravim pametan, znaš. A zna se koliko 775 vati, koliko za 10 časova kilovata. A struju opet najavljivaju. I onda kaže, šta se digu, kaže, šta igraš, jebote pile. Slušaj, ja živim od toga. Znači, ja hranim porodicu, ja preživljavam, ja i ovo malo rahatluka i dobra što sam vidio sam sve od koke. I to je moj, što bi rekli u Americi, biznis, obiteljski biznis. I ja igram oko toga i meni nije oko toga mrsko, prvenstveno volim. Znači, prvenstveno volim, a nije mi mrsko. I ja živim od toga i nema veze. Pilčić će otići, možda će nešto ostati, možda neće. Nema veze, pokrićemo troškove i opet će ostati koji dinar babi i baba ručio. Evo i rođe. Čuješ ovo, kako su i onaj dan pijukali puno. A sad, čuješ ovo. Ovo što piju, to pijuću ovi koji su tek izbačeni iz inkubatora. A ovi stari, oni fino, ono, znaš. Tiho, lijepo, ono. Znači, ono, znaš, ono, kad je on zadovoljan. Ja osjetim, slušaj, ja osjetim da li je pile zadovoljno. Osjetim po njegovom ponašanju i osjetim po pijukanju. Čuješ ovo? Čuješ onaj prozoran zvuk? Nije dobro. I kad god hoće, ja znam, isto što recimo ovčar znam, kad njegov pas laje na čovjeka, a zna on kad laje na divljač. Tako i ja znam kad pijući je ovo pile zadovoljno, a znam kad pijući je kad nije zadovoljno, kad će uginti. Ovo tiho pijukanje, gut, a ono prodorno, nije to dobro. Ali nema veze, slušaj, kažu ljudi gdje je mala, tu je izjana, normalno, nije imao ovdje, he. Znači, dobro, izašlo, eto, sam da vam pokažem, ništa više, i drago mi je za one stajalce. Ovdje sad odmoriti, ovdje se skinti i tako. Znači, sinoć je cijelu noć plinska grijala sa kačina. Nisam smio zaspati, ako neću u policu i bolo. Onda drugo, kaj ja znam ako ne stane u neka doba noć plina. Imao sam ja 2 sjelce ove, imam ovi mali postovati, imam u jednu crvenu, znaš. Ali crvene izbjegavam crvene. I onda jutro s Boga mi odem, uzmem ove. Po 150 vati, da je bilo po 250, ja buzo, nema veze, ali dobro su i ove, dobro griju. Bolje griju ove od 150 nego ove od 175. Ovo je neko prozirno kao
nisam baš nešto zadovoljan. Evo, znači, oni su zadovoljni, vidiš vamo, zadovoljni, pijuću, čeprkaju nogicama i sretni, što je jako meni drago, ovdje malo osnije zraka i eto, dragi moji prijatelji, opet kažem, svi koji žele piceke, znači mogu piceke da zatraže, ima tata tamo na face boke, ima pijeta naslikan, ima stari onaj broj, do subote je ta cijena, od subote, znači više materijala, više zahmeta, više posla i onda su normalno iskuplji, jel mjesec dana pređu, znači neću prodati, neću prodati. Svi oni koji nisu zapratili Tata Čaršiju, nek zaprate, vas ništa ne košta. A meni dobro. Hvala lijepo, vidimo se u nekom novom videu.